Fellows oy mede makta koi se heavy weight exercise natraga koi gym join dawraga ta akoi se siga fellows oy ngani abulaite aduri morning ge routine khara change dawraga ngasi myam da idu gi routine khara myam da share taw jage adu routine da myam na nuti gi use tawba taraga ri soidana myam na fat loss winning to soidana wen mangangoni adu dang ta myam video sa last paying view Maitegi oiba health and fitness video gi damak myam ai channel se subscribe to view amasung subscribe to bol oraga manak ta laiba notification bell su press tawba kawi ganu aham akoi nuti gi change taw doriba koi routine se adu tum me agot paga akoi 2 to 3 glass warm water consume tawani adu warm water thakpa gi myam ge benefit to any mamang video ra sai ja gare myam yeng bi taw taraga di madaki I button se click taw yeng ba ya gani adu ga akoi na warm water thakpa taraga di akoi ge metabolism je boost tawni adu ga fat burn oiba da akoi myam mateng pangani amasung akoi organ myam da madau tarbi ising myam du su adu na akoi fill up tawani adu ga akoi na tumuroga dehydrate laiba do akoina tum hawat paga 2 to 3 glass water consume tawa taragadi adugi magi dehydrate oiba du su hydrate oigani second most important akoi routine change taw doi se adudi tum hawat paga akoina glass of water consume tawa loraga akoi se empty stomach taw cardio tawani adui cardio aiba se treadmill da chin beta bu cardio nate adudi open ground da akoi walking amasung running amasung jogging amasung cycling tawa si so cardio bakhana mani adu myam 20 at least 20 minute cardio tawani amasung 10 minute akoi se abs workout tawani adu abs workout kita myam ai channel da abs workout lebine adu jeng view adu myam si se akoina tum hot paga si routine se nuti gi habit oina use to view aduga mayana pameba fat loss amasung weight loss aduga abs thoning bataraga su asigi morning gi routine myam se nuti habit oina akoin use to bataraga di akoi yam easily gym join to da vida amasung heavy weight exercise to da vida akoi si goal se achieve to ngangoni art akoina change to the routine se adudi high protein breakfast consume to adudi healthy len gai taraga di akoi breakfast ya matau tai adudi akoina school se pa college se pa na work se pa taraga di akoina breakfast miss to taraga di akoi se siga day start to do akoi fun na to da taraga di akoi fat stroke oen bagi chances ame adu dang healthy amasung high protein breakfast to matau ta adu protein high protein consume to ringa akoi sang da fat stroke oiba wat kani adu dang ta mem breakfast high protein tambiu amasung aina mamang da hagi ba adu di tum hot pa 2 to 3 glass warm water amasung empty stomach to cardio to ba adu di heavy weight exercise to mo to cardio no mai 20 30 minute cardio to view aina hoji mention to giba 3 routine adudi tum hot pa koina si routine je nuti ki habit oina nuti use to taraga di akoina heavy weight exercise na tra koin gym join to dra su yang na koi fat loss oin mangoni ata mem si ki 3 habit je nuti to view aduga mena pa me goal to sang achieve to ngangoni ngasi di matang ase lotion jarage ado mem ne any doubt leba tar su comment to biro aduga ai gi channel se changa ka mem abs workout amaso atopa topa gi parts ki workout su jeng ba gani ado mem nei channel se subscribe to video tar ga subscribe to bi amasung like and comment to su ko bi ganu thank you